Wakoze cyane wowe wamaze gukora subscribe kuri Today 250. Nawe utarayikora uyu niwo mwanya ubundi amakuru yose akajya yita kugeraho umunsi ku wundi. Umusore w'imyaka 25 y'amavuko yiturikirijeho igisasu i Kigali kiramuhitana n'abandi 11 barakomereka. Ku mugoroba kuri uyu wa kane nibwo umusore witwa Tunezerwe Jean Paul w'imyaka 25 yinjiranye grenade mu nzu ikoreramo salon de coiffure mu karere ka Gasabo ahazwi nko kwa Nayinzira. Abari muri iyi salon babibonye bamusaba gusohoka, ihita imuturikana arapfa naho abandi 11 barakomereka. Mu itangazo rigenewe abanyamakuru, polisi y'u Rwanda yashyize ahagaragara ivuga ko ibi byabaye ahagana mu masaha ya 11:30 z'umugoroba, bibera mu murenge wa Ndera, akagari ka Masoro, mu mudugudu wa Matwari. Iri tangazo rikomeza rivuga ko uyu Tunezerwe Jean Paul witurikirijeho igisasu yarasanzwe ari umukiriya muri iyi salon de coiffure, akaba yogoshwaga n'uwitwa Niyikiza Pacifique. Rero ngo yahaje undagira ngo aje kwiyogoshesha bisanzwe, amusaba kwicara ngo amwogoshe. Nuko Jean Paul ahita amubwira ngo mfite ikintu mu mufuka. Niyikiza wogosha yahise abona ko ari grenade iri gucumba umwotsi, ahita amubwira ngo nasohoke. Muri ako kanya iyo grenade ihita imuturikana. Polisi ivuga ko muri aba bantu 11 bandi bakomeretse, harimo 2 bakomeretse bikomeye, naho abandi 9 bakomeretse byoroheje. Muri aba bakomeretse rero, muri aba bakomeretse hakaba harimo abana 2, umwe ufite imyaka 12 n'undi ufite imyaka 8. Bose bakaba bahise bajyanwa mu bitaro bya gisirikare i Kanombe. Umurambo wa Tunezerwe Jean Paul wajyanywe gukorerwa isuzuma ku bitaro bya Kacyiru. Iperereza ry'ibanze ngo ryerekana ko atari igikorwa cy'iterabwoba, kandi iperereza ryimbitse rikaba rikomeje ngo hamenyekane naho uyu nyakwigendera yari yakuye iyi grenade.